Majka moja, evo uskoro ću upoznat svog tatu. Ko ti je tata? Daj da vidim. Dwayne Johnson The Rock. Duša moja, vidiš da je isti ja, samo što je viši od mene 1,5 m. Vidiš da smo živi blizanci. Ako ti on otac, onda je men Madonna mama. Jes, matere mi. Samo što je njemu taj 1,5 m ušao u visinu, a men 1,5 m u širinu. Vidiš li, čovječe, da nam je i kosa ista? Šta tata radi, čim se bavi? Vidiš da ja i tata imamo iste gene, samo što tata snima u Hollywoodu, a ja pravim ženama djecu u Bosni. Razumiješ li me, pravim djecu u Bosni? Gledat ćeš ti uskoro mog tatu u svim kinima. Zapamti šta sam ti ja rekao. Stari moj film se zove Rampage, totalni kaos. I u 12. aprila je u kinima. U čemu se radi u filmu? Kakav je film? Akcija sine boli glava. On spašava svog majmuna gorilu koji ga posjeća na mene. Na dijete rođeno. Desačka je samo da pojedem bananu jednu. Fuj, gorilo jedna, da te majmun vidi kako jedeš bananu, dobio bi moždani udar. Jel te možda čudno što ja jedem banane ko majmun orangutan? Ma ne volim ja takve filmove naučne fantastike. Ti da vidiš kako se moj tata bori krokodilom veličine Titanika, ali tata ne tone. Tata se bori i vidjet ćeš da je to stvarnost. I slušaj me sad dobro, koje god od moje matere burek od steroida probao, bukno je ko bumbar. Hajde vidimo, čelava mačka bukent od maternog bureka. Mač, evo ti malo steroida od maternog bureka. Nemoj nas pojesti. Sad je meni jasno što si ti toliki. Jesam ti rekao, bilo bi dobro da i ti probaš materin burek od steroida. Mac, nemoj me, molim te, pojeda ovog nosoroga pored mene, ima ga za 40 tepsija bureka. Ja nosorog, Mac, on sve laže. Mene nema za 40 tepsija, nek za 39. Tate, spašavaj sina! Mac se pretvorila u karakođulu! Stani, moramo se riješiti ove mace! Te ne zove mater da napravi 4 tepsije bureka s sirom, ne bi se ovo čudovište smanjilo. Što ti je trebalo da to kažeš? Pa znaš da ne postoji burek sa sirom. Ma pis, odvratno govno! Sad ću je ja ubiti. Mac, dođi vamo. Sad ću ti ja spaliti kineskim fenom. Samo mi sekunda treba da skontam gdje ću ga uključiti. Ma u guzu, tu mi je najveći napon struje. Viš, nikad neću uzmet kineska govna ko Jackie Chana dok je on 3,5 marke. Mogla me struja stresti. Majko moja, hoće li kako smanjiti? Ono što urokti, ono je sigurno moj brat. Halo, brate, čuješ li me? Divlji je vepar! Gospođo Sova, da nemate jednu cigaretu, molim vas, da zapalim. Marš klošaru jedan ne pšim. Bože dragi, pa ove životinje su baš životinje. Zeko, da nemaš mrkvu da popušim. Divlji vepre, jedva te prepozna. Izvini, popušio sam sve mrkve. A viđa mog rođaka gdje se popo? Rođo, da nemaš jednu bananu da pojedem. Ma ne mogu ti ja dati bananu jednu, ti progutaš čitav karton. Bože dragi, ove moje rodbine, kako me rođak otpili. Sad ću pitat tetke Tuke da nema šta da pojedem. Tetka Tuka,
da nema šta da pojedem. Ubla sam svog čovjeka i naprla sam paket kobasica od njega, evo ti. Tetka Tuka, neće li tetku smetat što ja njega jedem? Tetka Tuka, tebi hvala, a ti tetak, oprosti mi, al moram te pojesti. Majka moja, život moj, koliko vas volim. Pis, mačketino jedna od mene i mojih kobasica. Sad ću i žive eksirati. Mac, dođi, molim te ko svog umče, da te raznesem kobasicom. Bože dragi, aj, ode mi kobasica. A mene budale, pa ja zaboravio, nemam desne ruke. O Bože dragi, viđaju ne gorile kako je ružna bez glave. Viđaj kako se razbija. Od 12. aprila u kinima film Rampage, totalni kaos.